in hi August ni somni pasari sang ni somni panga ni lai ni ani a thlir tu lenga thatu te chibai le vekule kan video te top thlengin min lo thlir sakin min lo ngai thlak sak ula min lo like sak ve nge donia champhai tlang sama ina chim voin tlai khan zo dei thangi champhai tlang sam khuai in na sam type chu a chim thulak nei na tarlan danin in chim ma chi hian in nei tu nu le in leng te chu tlan chuak manin mihring chim tel puya nei lo in chima bungrom te hi voin khan tlang sam khotlang chon an seng hoya malak zel dan tur hi khotlang khroi tu ten an ngai tu don ani sia ha inakang voini som ni pasari chomhalam dar som pakhat le minute som pasari khan puzaunun sanga sia ha vai pi thi lower mai satla kong panna in lu lai chu bungroeng ma chu man lawa kan fai vek thu marali tere charchona tar lang ani he in kan chan hi mei tu ana tanga lo al chuak nin thulak na chona tar langa mihring hliamero anom lo thu atar lang bok he in hia kang ani ti hriat chuwa vele thenom hnai vai tele veng chung tom ngai te na thel nan thok ngala abul hnaya in te chu kang kai man lo ti kan thulak na chona tar lang bok ani India in tui asale huk Pakistan an boy pha na sa bai zarem thanga India chuan Pakistan lama luang tur adan khom na timaila dem chu akhalu tuka wangle India ram chunga lui Pakistan lama luang luta ro anasat bok sia wangin asale ta huk maya Pakistan me puinoi chuang mun him lama thiaran ngai pha mase India hian mishin na humanitarian ground na wangin Islamabad chu tuya satur thu hi ashil thlap thung abikin Pakistan ram chunga Punjab state Punjab province lam an buaina sa a sutlech lui chu alianin akhawa lo om chin chhiatna apel wang to ani bahawal nagara tang ringot po in mi sing kwa vel thiar chwa anni to Indo US buaina are thailo tarif wanga har satna aum ngal bai zarem thanga Donald Trump an India laka tarif za somnga alak ama chuan sanction ati a chu manchan anita a India rama chuan textiles industry ten an tuar ngal pang maya an khar ti ngal ani munchen khata chuan he wanghian eptu party congress lampo lo langwatin modi sarkar chu ma langhal vut turin an phut modi po hian cholovin ma ala renga Japan nen po insum don ton na dil lian tak an nei don ani tin tuna tarif wang har san tok mek te tan hian special package engemaw tak chu asiam ngal turangai ani bok US lama po mi puilung oilo an tam ve hle thawa thilman asan chaudor wangani US hian amamo generic drug ka chuan tarif hi ala chuang lawa Trump hian du tu anga rwalin aram nge ya po du lo tu an tama India tana sumdon puilian berram anya wangin India tel lo chuan boy hat po a om viawe heti lai hian modi hi atlom du ri biak lawa ngongol a chua ramdang ador charchar ani hi US hian India rama lo nei tu tele dairy farmers thlengin thunun vek atum ni in soyani ramdang laka thik thu chesi lawa heti taka India laka thik thu achiale Russia and Ukraine ado thei chana India apu tlat mai hi chu shia thiam a har dewani Russia a India palai chuan base deal kan nei na piang kha kan tan chuan a thani maya kan dor zelang ative bok Australia in Iran ambassador not chuak Australia chuan Sydney le Melbourne na judami te huat na lantir le beina thlenga Iran sarkara inrol nia puin anrama Iran ambassador chu anno chuaka ni sari chunga Australia ram chwa san turin thochan ni khan asiatir Prime Minister Anthony Albanese chuan ni kuma Sydney le Melbourne na juda ti beina thlenga ramdanga inrol ngei ti asoya ni kum October thla khan Sydney a Bondi huna Lewis Continental Cafe chu bayani a December thla Melbourne na Adas Israel Synagogue bay anibok hengmun pani beina hian thi le hliamero anomlo poi khoina thleng hi an khutlang boruak chhia siam tumna ni ti in an pomzam mai don lo ti Prime Minister chuan soyani Irana Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chu firfiak pola an puang don ti asoi Australia chuan Iran ambassador Ahmad Sadeghi le official dang pathum te chu ni sari chunga anram chwa san turin ati a Irana Australia ambassador po kaukirin teran khopuya embassy po an khari bok
Foreign Minister Penny Yong chuan Indo-pui panhina hnuah Australia in anrama ramdang palai anho chuan masa berani ti asoya. Australia mi te chu Irana zin lo tura acha baka Irana Australia mi mek te po chwasan turin acha bokani. Australian Security Intelligence Organisation ISIO ho tu Mike Burgess chuan Australia a judami te be na danga po Iran inrol na dang po nge nia an sha thule an chui chian mek thu asoi Iran chuan Australia na pu na le an ambassador a no chwa chungchanga soi ala nei lawa Israel chuan Australia in IRGC firfyak pola apuang tur chu lom omati thu soin Iran sarkar chu juda le Israel te tan chau an lo om lawa Australia po hwamin khovel pum himna ti der thong tu an ni ati Israel in Gaza chimlama hospital ka fu Israel sipai te chuan tho chania Gaza strip chimlam an beina Nasser hospital an ka fu a mi somni an thi zinga hian journalist panga an tel ni soi ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hospital ka telani chupoya ti thu asoya ti swal poi takani ti in Israel chuan civil mi te abitum ngai lo ti asoi journalist medical staff le buaina karan hathok tu te hatho chu angai hlu hle ani ti asoi boka hospital ka telani chungchang hi sipailam ho tu ten an chui chian mek thu asoi Israel Defense Force IDF point thu chwa siamin boina chwa ka in nam noi velo te ti natel an ni chu point ti tak zet tian soya journalist te chu an bitum ngai lo ti an tar lang bok he thil thleng chungchang an chuina po lang tlang taka kalpuin an puang zar don ti IDF thu puang tu Brigadier General FE different chuan asoi Ram shang le journalist group 10 hospital le journalist te beit telan ni chu an dem thu an soya Gaza Strip a indona chu ti top thoi tura an phut thu an soibok Jet engine India buaina le abe bom part 1 Freddy Vil samte India hian scientist le engineer thiam tak nga hle ma se jet engine rin tlak tak ala siam theilo ti kan sia a rocket engine te chu asiam thiam loi box si satellite te po kap chua kinral thuam tanga po athiam na sang viau to a ma se jet engine puitling a puitlin theitlat lo a chan le wang te le abe bom kan bi chiang don ani kan soiten main kumsa ka zakwa sumruk pakhata khan ahma saberatan India a fighter jet HF-24 marut chu alo thok chuak ve to ti shemasa ila he fighter hi German engineer car tank design ni in HAL le company dang shang thokhoin an siamani UK siam engine mang HF-24 marut hi za somli pasari ve siamani a kumsa ka zakwa somriat panga a cholti ran ni a engine kha achak lawa ri ai muang subsonic bakin athok thailo India ku chua ka chal ni ma se za India ku chuak ani lawani jet engine na thodan tlang pui India in jet engine rin tlak tak asiam thailo chan she thiam tur chuan jet engine na thodan tlang pui shat masak ve nga ya toite in tlang pui chau han soi masa ila British scientist ro pui Sir Isaac Newton Khan namna force action alo omin chumiza chia namlet na force reaction ain siam chin ti alo soi chuaka Newton laws of motion a apathum na ni in Newton's third law of motion anti hello hi fighter jet le rocket te in nga na ni Isaac Newton wangin rocket le fighter jet te a thei ti ila dot kan soi lawang fighter jet khuchwa na nozzle atangin boruak salutuk mai chakzeta lo chhuakin force anei tamzong hi kilonewton 90 launita se he force epzong hian he force sa chia hi in siama alet zong he force in siam hi newtonan reaction ati chuani he reaction force hian fighter jet chu malama a thlotirani he reaction force namlet tu force hi fighter jet a chuan dry thrust anti a afterburner manga thrust in siam za thi wet thrust anti thung afterburner chu fighter jet ti chak thut na ni a jet engine hian bora ka oxygen gas chu mangchangka in na athokani jet engine hian peng poimo tak panga neya air intake boruak lo hi blut tu compressor boruak lo nem mukvak tu combustion chamber jet fuel le boruak lo tikang tu turbine boruak satakin aphu ver thei khol le exhaust nozzle boruak salutuk lo chhuana ti anni compressor turbine le combustion chamber te hi alomin gas generator emo core anti
air intake hian jet engine chunga boruak lo hi blutin ati chemuanga ti chet mon lo chuan a chuak le vat dona man tangkai a har sa dona ni cyclone thlina tak tle lut angte pon mit thla ta ila chu thli che ranglutuk chu air intake hian alo ti muanga ni boruak chemuang chu compressor a lutin heta hian na satakin nemmuk compress le ti sat alo ni a boruak chu nemmuk le ti sat chiamani chuan boruak oxygen gas te chu akang du bik hle he boruak nemmuk le satak mai hi combustion chamber a lutin jet fuel nen a in pola akang ta ani he boruak kang al hi adot le a turbine a lut pheili a boruak satak chuan turbine chu rangmang khengin awa phu vir ta chiamani turbine hi air intake nen insomin turbine vir hian air intake chu ceiling fan angin awati vir le chonga afterburner mangin combustion chamber a hian jet fuel tamjok lu tirani chuan fighter jet nozzle atangin boruak satak force nei tam le swal asiam chuak theita a chu chuan trust na sajok asiam ta ani Kaveri engine program chu India ku chuak ve liao jet engine enchin tu GTX 3714U chu kumsa ka zakwa somsari pasari asiamani a DRDO hnuai om gas turbine research establishment GTRE te chiamni in anni hian Bengaluru le Hmunpui le laboratory te anneya anhua achidang te po ansiam nuala kumsa khazakwa somriat paruka khan Indian Defence Ministry chuan DRDO chu jet engine siam phalna pe a kumsa khazakwa somriat pakwa Cabinet Committee on Security CCS in he project hi pompui ve in sum apeta a GTRE bok chu aboi pui tu turati ani Khovel fighter jet tam takinan man GEF 404 engine le Eurofighter Typhoon in Ahman Eurojet EJ 200 engine tepo El Pavetur engine siaman tuma SCA teja samman turati kha ani a GTRE Sarkar Company Laboratory le private company tepo telin anboi puita a Kaveri engine chun siam ta a awa in pakwa an siama ako ringot pali an siam bok Russia a le India a voitam takte sani azawa indar kar sangthum zani chuang te sani Kaveri engine hian dry thrust kilonewton somnga vel ape chuak theya wet thrust kilonewton 70 bor vel chu ape chuak theibok mase hi fighter jet atan chuan ala niam dewa UCAV gatak John Liana mantum ni in Navy Jones danga tepo mantum na aombok India chuan French company Safran chu kumsang ni som pasaria khan Kaveri engine project a athopuya India a jet engine siam tura thokho the company le factory a chatok lava abula tangin sumtam tak senga din chaucheu angaya India chuan sumsen hau tak e mai ti in kumhni velan thodun nuwa an thodun nan ti topa Safran atang hian thil tam takero anzir chuak ve thawani Kaveri engine program chuan ngai tha hlo chautariawa anua muang chang boy pui chun somani eruk ne le sum in dai lo na chu buaina lian tham anni a Kaveri engine mason chak lo dana clearin India chuan kumsang ni pariat khan Tejas fighter jet a American engine man atitlu a Kaveri engine hi acha spec chwa thengai to in aritin alian deuh tlatani asiamna material follow deuh wangani GEF 404 engine hi kg sang khat somthum panga vela ritani a Kaveri engine hi kg sang khat za somriat velani in kg za somli panga velin aritso kani Eurojet EJ 200 engine po hi kg sang khat bor vela ritani kg za in kan Kaveri hi aritso ka jet engine a chuan kg li kg nga le ka ritsok po hi apoi ve theya zangjok si in heng engine pani te hian Kaveri iron trust an siam chuak tamjok bok Kaveri engine hi alo cham ta thak te na ero ni lawa tuna hian ti chang tlun belzel tummek ni in kum enge masat nuwa chuan fighter jeta alaman tlak ngei thei tur thu GTRE chuan an soi tunna ya mason na po mu tur om nual mai jet engine a India nufual chan Abul bera chuan India hian atum tok lo ti theyani Sarkar company public sector a India a in ngatlu tuk he fulo boka Sarkar noi om chu an ngayangama in elna tlem eruk na le politics chia alo om vereng bok nen hengte hian mason na adal chin Kaveri project po khan ahuna mamo zat sum adong lo fo ramdang engine an le hian Delhi tlanga tu te emu chuan an hausak pha thur thur thin ti te po soi om china chu wangin siam lawa le du tu po
an tam hle thin reng ani hei wang hian India apum puya thlerin thlona engine siam konga thok ho thei company le factory ba ka jet engine test na turte a thatok lo ta reng ani cavalry engine po hi van sang test high altitude test titurin Russia phurzia angai ani technology lama chuan jet engine lama India buaina chan lian ber chu a core compressor turbine le combustion chamber le jet engine ti chak thutna afterburner lama hian ani adanga pohma sona tura la tamrualin alang sar zwal te kan han soyani compressor siam nan hian titanium thir le thir dang in pol alloy te man angaya zangbok si salutuka po kang theilawani angaya atok chawin uluk in thir chu pol kwala siam angaya akhir hle hei hi India har sana pakhat ani jet engine chung salutuka kang le fan lava thei tur afterburner rin tlak siam hi India har satna ni ri bok cavalry engine atangin hei hi achiang ani an siam thiam lo nilawin rin tlak tak an la siam thei lo zok single crystal superalloy har satna hei hi achana soi thamani thir lam chi ho metals chunga hian thil te takte te atoms chu shape big nein omzenei takin anin rem khoma atoms te in rem khom chuan brick shape te cube shape te le adang dang asiama he shape pakhat hi crystal lattice anti crystal lattice tam takin zom khom chuan crystalline structure asiama crystalline structure tam tak hoilam in angne in zom khom hi grain anti le zela grains tam takin zom chuan thir chu asiama ni grain pahni hoilam in anglo anin to na lai hi grain boundary antia thirlam chi ho chaklo na lai anita ni grain boundary hi thira tui theina chan thira fan theina chan le den vak vaka thir a pair phek theina chan te jinga mi ani jet engine chunga hian boruak nek na satak nei le satak celsius degree sangkha zanga changa sangkha zariat borvela sa a oma heti khopa sa le nek na sataka po tui lo tur le fan mai lo tur thir zangbok si manangai ta ani hei tak hi har se mai ani entirnan tungsten thir hi celsius degree sang thum zali vela tui chawani a mase a ritlu tuka a ke ol sama amana to bok jet engine a man chi ni lo hetiang bokin thir dang tui har na zong jet engine a man tlak chuang lawani nickel le thir dang dang polin superalloy an siam ta a nickel superalloy hi uluk in an song bol kwal le fe a song bol dan progress hi akhirin athui hle ani chuti maya siam zung chi ani lo an be fe nuwa anti fu chuan single crystal alloy alo chuak ta ani voitam tak ti chin te ti swal te ngai hewang hian sumpo heklo theilo nickel superalloy an song bol chiam khian a chunga crystal lattice te chu shape sang le chi sang ni to lovin chi khat chau an lo ni ta a grain boundary alo talawani hetiang thir chi sang in pola siam grain boundary nei lo hi single crystal superalloy anti a single crystal superalloy hi thermal barrier coating TBC manga tuam le te angai bok chumi nuwa turbine blade le combustion chamber tan te man ani chau thin heti chung hian a chem dai tu emo cooling system chatak a telangai thawani tundin huna India hian single crystal superalloy hi asiam ve to thawa mase ala thatok lawani an siam dan process ala changkang lo deuh bok achunga kan soi single crystal superalloy siam tur hian science peng sang heng thermodynamics lumna chet vel dan le ni phungzirna fluid mechanics borak tui le tui hu chet vel dan le ni phungzirna aerodynamics borak chet vel dan zirna solid mechanics thil sakhat ni phungzirna thirlam chi song bol dan zirna metallurgy le material science te hi an poimo tak zeta heng science peng poimo te hian India hi du thu samin ala sang lo heng science peng poimo te hi a theory saklia sha ta tok lo ramdang mi thiam te pon a theory chu an she hle ataka apply thiam tura thuk tak advanced level a sha thiam angai tlatani Indian mi thiam te thluakin a phalo po ni bik chia lovin sarkar tanga thlopna thatok lo wanga azirna lam le research lam kan war tok lo wang te po ani ve bok material science hi physics chemistry le engineering in polani pera thil chung ril in siam dan le ti dang lam thei dan zirna poimo takani India chuan engineering a po computer mechanical civil electronics le adang te kan war zo ka material science lama mi thiam tak tak an la tlem deu chuba ka thir lam chi song bol na lama India hi ala sang lu tuk lo bok
single crystal superalloy siam dan hi India hian tun hnaiah a thiam chauh ti the ani du thu samin ala thiam lo he thiam na mang hian afterburner mang lo chi dry cavalry engine po an siama tun hnaiah cavalry 2.0 ti in he engine ti changkan chhozel tumna te po a awm bawk India han turbine blade compressor le combustion chamber rintlak tak le to tur siam ala har sajri ani asiam thiam lo nilavin rintlak tak ala siam thiam lo ani zok kumsom thum chuang an bei nuwa cavalry engine po jet engine puitlinga an la siam theilo ani a hau tak tan tur zia chu kan swang twa thiamin ka ring jet engine a India buaina le abe bom pa chu Freddy VL samte ramdang te thlir velila US chuan kumsa khazakwa somruk chawa kha North American X-15 thlona rocket engine lo mangchin to a chakle lu tuka wangin control har hle accident a wangin pilot pakhata thi phabok heta changhiat fighter a chuan rocket engine man chi ni lo ti a chiang ani rocket engine le jet engine te hian in an na nei nual ma se anin an lo na lang sar tak chu jet engine hi chuan bora ko oxygen hi amang tangkaya rocket engine ro chuan bora ka oxygen manglovin aman tur oxygen apai thlap hi ani oxygen omlo na van thengreng space sa thlok tur chuan hei hi atul ani jet engine hi engineering ro pui le khir khan mai mishing fin ro pui taklan chhuana ti lo thei ani lawa achung salutuk le boruak nek na salutuk do zo tur thiremo thil siam hi har se maya US UK le France te bakin hei hi an la master tak tak lo Russia pon jet engine chu asiam thiam ma se US UK le France te chu alatluk lo deu China po hian a thiam lo nilavin a quality lamzok hi mithiam te chuan anda sang lo fo US UK le France te jet engine siam hi Chinese le Russian jet engine te a in foil a he lo zoka atlawin arin tlak zok bokani Chinese ho 5th gen fighter J-20 Mighty Dragon chuak masa ho pon Russian engine an manga kumsang ni som pasari nulama anma ni siam engine in an thlak Chinese fighter jet Pakistan pon Hmun J-10CE chuak masa ho pon Russian engine tho an mang China le Pakistan in thokdu na an siam JF-17 Thunder pon Russian engine manga Chinese engine athla kan tumek thung F-35 ang tak mai J-35 ero hi chuan Chinese engine Guizhou WS-13 amang ve thung Japan jet engine hi IHI XF9 1 engine an boy pui meka South Korea le Turkey te pon an ma ni kutchwak jet engine an boy pui ve meka Sweden po hian ramdang te thopuin jet engine siam lama tran ala hle UK company Rolls-Royce te US company General Electric Aerospace le Pratt and Whitney te ba ka French company Safran te chu jet engine lama khovela ro rail mek tu anni Rolls-Royce phei hi chu passenger phur thona engine siam lama po an turu hle US company Pratt and Whitney siam F135 engine hi khovela jet engine chakper le changkang berangai animeka F35 fighter jet a manani dry thrust kilonewton 125 vel le wet thrust kilonewton 191 vel asiam chuak thei F35 fighter jet hi chi thum a oma F35A F35B le F35C te anni a F35A le F35C te hian engine in ang F135PW 100 by 400 an manga F35B a hian achitang ritzok F135PW 600 man ani F35B hi Rolls-Royce company technology lift system mas thuam ani bok lift system wang hian F35B hi omhuna changin tlan masalavin athok chuak theya angilin achum top theibok he thiam na hi short take off and vertical landing antia he wang hian F35 zinga F35B hi aman po ato berani US in a row MMF-22 Raptor po hian Pratt and Whitney siam F119 PW 100 engine amanga dry thrust kilonewton 116 vel le wet thrust kilonewton 156 vel siam chuak theani hanchak lo chi zia sang ani lo fighter jet lama in elna khovel
Elon Musk chuan AI le drones thiam na mason chaklu tuka wangin fighter jet hi ala thing thwai na ring dewa ma se khovel ram sang sang te fighter jet lama anin elna thlirin chuti mai chuan khovelin fighter jet hi anu chon arin omlo kumtam tak chu ala hlu in ala tangkai don ani he hi sha in France Germany le Spain te thok ho chuan 6th generation fighter jet future combat air system FCAS an vai pui mek FCAS hian new generation fighter engine NGF man tum ni in ram pathum te hian thok ho siaman tumani FCAS hian kumsang hi somli vela chuan an pe man arin om UK Japan le Italy te pon 6th gen fighter jet Tempest siam tumin global combat air program an kalpui meka a engine tur hi British company Rolls-Royce le Japanese company IHI Corporation 10 siam dun an tumani kumsang hi somthum panga vela siam chwa man an tum mek US pon next generation air dominance NGAD program kalpui mekin 6th gen fighter jet F-47 asiam meka a engine tan GE Aerospace siam XA-102 le Pratt & Whitney siam XA-103 te chu anin elmek heng engine te hi enchin tur siam an ni a kumsang hi somni pakwa vela chuan F-47 hi athok thei to turin ani Heba ka hian US hian a Navy te manatan 6th gen fighter jet dang FAXX siam tumna anei mek boka double X hi number la thlak turani FA45 ani rinani a tuna US Navy te man lai FA18 te thlak turati ani kumsang ni somli vela chuan an peifel tura be se ani China punch 6th gen fighter jet tur tho J35 le J50 te aboi pui mek ne shiata ni a Turkey pon tu na anei mek 5th gen fighter jet kan chu 6th gen a upgrade tumin TFX kan program akal pui mek bok he fighter jet a hian an mani kut chuak TF 35000 engine manan tuma kumsang ni somthum pahni vela pe man anin be se mek Russia pon 6th gen stealth fighter MiG 41 aboi pui rume ka shiatani Su-57 po 6 gen ala upgrade mai thaya soyani a South Korea pon KF-21 Boramai program hnuaya 6 gen fighter nei atum ve viau bok GE Aerospace le Safran te chuan nickel mang single crystal superalloy aya thazok ceramic metric composite CMC manga jet engine siamna sajwalan tummeka zirchiana le masonna ankal puimup mup mai Japan pon CMC siamna konga atho lok chawhle bok Safran le GE Aerospace te hian kumsa khazakwa somsari palia inremna neyin CFM International andina USA Ohio State ta Hmun puyan nei passenger phur chi thlona engine siamla ma po an theu neu lo hle CMC hian salutuk extreme heat atwar theizoka borak nek nana satak nwaya tui mai lavin fan le chemai lavin om theiani nickel single crystal superalloy ayin CMC hi azang zoka atlo zok bok nakin zela chuan CMC hi na sale zwalin jet engine a man ani arin om India in engange a thian thate hne na tangin azir mai lo mi fa te chu khiti khi an ni mek to India hian jet engine rin tlak tak siam thiam thian thati ngam France le Russia te anei enga tinge an hne na jet engine siam dan hi azir mai lo le ti zone hi om fo mai shat nun renga ta na tha chu international geopolitics sa in chan chat ne hi mishing in chan chat na dik takina kentel chan chan thi ngam ang chi ani velo ti hi ani chan tha te po engine lo na chin an nei vek jet engine siam dan technology hi India in ram dang hne na ati li kaut thlo na an nei ani adot lia chuan France le Russia te hian an sum nar poi mo jet engine siam dan hi an chan tha po ni se an thiam ven du lem lo dem vak chi po an ni bi kom love India po hian jet engine tha le rin tlak tak siam dan lo thiam ta se ramdang a hril chhong chak bik vak lawang KFC pon an arsa fry dan thuruk tu ma an shil du lawa Coca-Cola po chuti bok an sum do nei na chiat pha theitlat mani sum do na ti chepal thei tur khopa chian tha te ta na Râpthlak ti vel hi ram le ram in lei chin na om velawa asiam thiam om chhun zinga an tel na hi von nun reng an du bok Kinga wang ti khian France le Russia hian engtika ma 100% in jet engine siam dan India an shil chon arin om lawani Ral thuam lama thodun na hian asiam dan tur thuruk in shil chon tur transfer of technology TOT te po a om fo chin chuti zat percent chu ati dan kan shilang cheuti in deal ten nei thei china
masi ati dan siam dan poimo lai berero technology transfer hian akeng tel ngai lawani entirnan tun hnaya India le US chuan Tejas MK2 ahman tur GEF 414 engine siam tun turin inrem nan neya US chuan 80% transfer of technology a intiam abak transfer of technology in a huam lo 20% hi jet engine siam na thuruk poimo lai ber chu anita ani chu wangin ram dang thopui atang ringo thi chuan jet engine siam dan zir thiam thei tak tak ani lawa sumle pai ba ka hun tam tak senga be lo a hmu chwa chi ani tun hnai India le US in lai china chhechho le US thunei tu te tong du dan thlirin engemaw thleka hedi hi cancel theini in alang boka cancel na chan tur chuan lam US hian achang ranin a rin om 80% technology transfer ani tak tak chuan a tha a ma se taka thilan ti ma in buaina la om thei ani a nakina 80% transfer of technology om tak tak lawani po in amak lem lawang France po hi India chan chani ma se tun ma anin rem na te po a intiam anga omlawa ching ve fo mai a intiam angza technology transfer laute nei tuni na chopui te po alo ching ve to chin ral thom lama thok dun tura in rem na hian thui zetin terms and conditions zom turan siak clip thlepa pakhat lek po India ina zom lo chuan lama an mang chin tun ma India le Russia tho dun na po chuti za technology transfer ti na in rem fowa aba ka poimo chin tak taka tu man India an poitu tak tak lo dem lutuk chi pon ni lawang sumtam tak senga kumtam tak nuwa an zer chwa thuruk hi chuti mai in tu ma an shil ngai lawang mi kho siam sa na thodan le ni phung she thiam se klwak lawa a an puilo siam hi reverse engineering anti a India hian Rafale jet le Su-30 MKI engine te pheldarin an pui jet engine siam ve tamai se ti ngai dan te om china India hian reverse engineering be po ni se atir lama kan soi single crystal superalloy bok kha a buaina tur ani thawani kaveria po afterburner siam lama har satna om bok India 5th gen steel fighter jet masaber tur AMCA engine siam dun turin French company Safran chuan India athopui tur thu August ne somni pania khan Defense Minister Rajnath Singh chuan apuang chiang ta a heta po hian jet engine siam dan chip chiar chu France hian India ashil lo topang ngatinge India hian cavalry engine pani mangin twin engine fighter jet asia mailo cavalry engine pani chu keje sang hi zathum somruk vela rit aloni anga dry trust apek chwapo kilonewton za vel aloni anga weight trust kilonewton za somli tanga za somnga vel asiam theyang a theory chuan mase alen deutla tawangin arita fighter jet man abwai thlak Tejas phei chu kan shat angin ate si engine pani dana tur hmun ola omlo fighter jet ruang am lian dewangai dona suma hek zwal don hle India chuan aris du lawani India hian airframe lian deuh lo in fighter jet design se cavalry engine pani mangta se ti dan om mai the ma se cavalry engine hi tlawem a himem arin tlakem ti zona chan har tak tak ala om tlata India chuan ri salangam ri lawa amwal pho a laute po kan ti theyang heiwang hian ramdang engine bok a mangle tari ani khai khom na India hian sarkar company a in khatbur lovin private company a thop pui tam tial tiala private company te hi athazong in anin elna sa ma hei hian thil thar mu chwa ko nga le jet engine parts sang manti hniam ko nga te athazong in ngong anei chhomek US in Tejas engine tour adilei vakte tunhai US right to te tongkam te le thenom chim om Pakistan le China te hi chanlak na satzwal nan amang ni te pon angai thei ome US in Tejas engine ati khotlai kha athatna chu India jet engine rin tlak siam thiam lo boi thlak zia atakina shat non pha ani hei hian jet engine siam thei nge chak na po asiam bel ti thei ani Lotling turin shortcut omlo ti hi jet engine hian ati chiangut mai France US le UK 10 jet engine lama khovel op thei tura an bei rezia te an bei na sat dan te an research pui tak tak tile an sum sen zo zai te po soi chiam tura om India po hian jet engine lama experience nei tam ve tatial tiala maba kero ala ko viau khovela hian chakna du na le tum na hian min khalbera du tak taka tum tak tak miau chuan a thei vele mai thin ti hi atakin India hian aron lantir thei donem ti chu tuna changa kumsoma changa somthum nuwa te chuan achiang theima na le ole khati zong kha tun chuma tana kan puan thei te chu ni le report mai sela min lo clear saka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me